Phallo ya sephethephethe ile ya sitiseya setsing sa toropo ya Kimberley nakong eo ditho tsa liki ya batjha ya ANC le mekga ya mahata mmoho SASCO le liki ya batjha ya makomonisi ba hwantelang dikantorong tsa mmuso wa profense. Ka sehlong lengolong la ditseko e ne e le tlhokeho ya mosebetsi batjheng. Re fana re le ANC Youth League mo province re le ra bona the importance ya go ka organize match re tlo go bua le re premier ka ditlhokego tse dintsi tse ileng gore ba shabana le tsone mo province ditlhokego tsa mmereko ditlhokego tsa skills development mo nakong ya go feta ntse re bona di case tsa gender based violence di ya go godimo. Ho ya ka dipalopalo tsa moraorao tsa Stats SA Northern Cape e na le diperesente tse 23.2 tsa batho ba sa sebetseng. Ha ditaba di sa le mothating ona, mmuso o dumetse hore ho hlokeha mekutu e kenelletseng hore batjha ba ntshetswe pele. In the Northern Cape, we will have a youth minister that will focus on issues of young people. Liki ya batjha ya ANC e re e tshepa ditseko tsa yona di tla sekelwa tsebe ka potlako. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley.